Zdravo, dobrodošli u New Technology Channel. Danas ću da vam pokažem kako da skinete i instalirate Garfield kart. Sve što će vam biti potrebno nalazit će se u opisu videoklipa. Prvo što vam treba jeste neki torrent program. Ja sam vam ostavio link od BitTorrenta. Kada hoćete da skinete BitTorrent, kliknite Get BitTorrent for PC. Kada ste taj korak završili, prelazite na skidanje Demon Toolsa. Kada želite da skinete Demon Tools, kliknite Download. Kada ste i taj korak prevazišli, idete na skidanje WinRAR-a. U opisu videa ostavit ću vam WinRAR od 32 i WinRAR od 64 bita. Ja koristim 32, tako da sam 32 bita već skinuo. Kada hoćete da skinete WinRAR, kliknite Download Now. Isti postupak ponovite i ako koristite WinRAR od 64 bita. Kada imate sve potrebne programe, idete na sajt da skinete igricu. Igricu skidate tako što kliknite na ovu torrent ikonicu. Kada kliknete na torrent ikonicu, automatski vam skida torrent file. Idete na destinacijski folder gdje vam se skinuo taj torrent file. Meni se nalazi u My Documents, Download i evo ga. Brzi dvoklik da bi otvorili torrent file i igrica automatski počinje da se skida. Ja sam igricu već skinuo, tako da neću da je ponovo skidam. Kada ste igrica završi sa skidanjem, dobit ćete jedan ovakav folder. Uđite u folder i unutra imate mnoštvo fajlova. Kliknite desni klik na jedan od WinRAR fajlova i zatim kliknite Extract Here. Sada nam preostaje samo da čekamo dok nam se ne otpakuje. Ja ću stopirati videoklip. Evo nas, vraćamo se nazad u klip. Kada se ekstraktovanje završilo, dobijate novi WinRAR file. Njega ne možete otpakovati, zbog toga nam je potreban Demon Tools. Uđite na Demon Tools. Kada vam otvori Demon Tools, dobijate ovakav novi prozor. Kliknite Add DT Virtual Device. Sada pričekamo. Kada smo dodali virtualnu particiju, pojavila nam se particija u ovom ovdje prostoru. Kada imate virtualnu particiju, idete na Add Image. I sada je potrebno da nađemo onaj file koji nam se ekstraktovao. Kada ga nađete, kliknite na njega da ga zabilježite i zatim Open. I kao što vidite, dodali smo sliku. Jedan klik da bi zabilježili sliku i zatim idemo Mount. I sada piše Mounting Image. Sada se nalazimo u instalaciji igrice. Idemo Next. Ovdje možete izabrati destinacijski folder gdje želite instalirati igricu. Ja ću samo kliknuti Next. Zatim ponovo Next. Štiklirate Create a Desktop Icon. To znači da vam napravi prečicu na desktopu posle instalacije igrice. Kliknite Next i zatim Install. Sada nam preostaje da čekamo dok se igrica ne instalira. Ja ću stopirati ovaj video tutorial. I evo nas nazad u klipu. Nakon instalacije igrice dobili ste prečac na desktopu. Kliknite Finish. I to je to. Igrica nema kreka, tako da je možete odmah pokrenuti. To bi bilo to za ovaj tutorial. Ako vam se sviđa, stisnite like i pretplatite se na moj kanal. Ćao!